peke yake. No agire marenda kumutwara githurano ya 2027. Mwana waku tani uraria githeri ri oiketio ri gumurera nduthigire aha na mitungi ni muongerereke 10 mitungi 30. Ati kuri andu marenda kunyitwo ni thirikari ndĩrenda kũmwĩra atĩrĩrĩ, kuri andu marathie makauga ye mĩcemanio ya kĩroko waku umenye ndũraganjio garanti ya security yaku ati wakuna no gũcinwo ati no twĩke atĩa ara marathie uda andũ acio maranegena rĩ nĩ tũramenya ũrĩa marenda mathi makĩenda kũrehe bunjo nĩguo manyitwo magĩe na sympathy. Tunajua vile wanataka waende watukane serikali, watukane Mushina na wengine ili washikwe. Mimi nataka kuelezea NCIC, mshike mtu yoyote. Mushina ako sawa, tuko sawa, hawa ndio watu wa Rukararo. Na hawana fitina na mtu, hawana fujo na mtu. DCIO wachana na watu. IG Kaja, usishike mtu yoyote. Na kama Kaja utashika mtu ama NCIC mtashika mtu yote, ni kumaanisha nyinyi mnafanyia upinzani kampeni.